Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kinhun kirang yalekai under 17 jong Myngken Christian Higher Secondary School. Kalamat ya kajing syaram no ha kinhun kiship hongut kirang yalekai ke DG English School. Kabana Manipur Lyngba kajing shot tiebreaker. Da sauku lalai ha kajing kun final ke belalong. Ha katway tari unai lur ajar pesau ha Dr. Ambedkar Stadium kabahanong ba Delhi. Ha kani kajing kun final baro ar ki kinhun kile kunting e. Nadu ke pasdang bat hadu ke bakut kajing yalekai. Kile khat marshikol. Hadian baka Myngken kalala ban penpai de ke penalty. Hadu ke bakut ke jingelek kai jong ke kelas dap. Ke Manipur kadang tam sa shikol. Hadian baka layo ban penkit jar ningkong e Lyngba umandigong ha ke minit ke balai puai. Kani ke kenhun kalahap ban yelek kai satang ship hongut na kadau ba uwi na kirang yelek kai. Uhiro ba ula syak say de ke red card. Ha ke minit ke basan puai. Hadian ba ula kata de ke tia ke ball ha pok box. Watla ke Myngken kala penlek no e ya ke penalty ke baningkong. Henry kalala ban penpai biang saya ke weipat ke penalty bala shoot da uban playbok khongjo ha ke minit ke bahan rupunyo nak benta banyak khat marshikol hadu ke bakut ke jingelek kai de ha ke tiebreaker baka Myngken kala syaram no ha ke Manipur da sauku lalai ya ke nam best player layo da uban playbok khongjo na ke Myngken Christian Higher Secondary School. Possession and get a clear-cut chance, more important. 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 Possession and get a clear-cut chance, more